wuduke maakkan wuduke maakkama behe gotun maag Allah rusul levi Abdullah as-Sanabiji ge kiban riwayegen wa hadith uleka ekalek faanu idalu efawe hama kashwarun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurevye ala wudu kuram fasha kodon nahindu eenage angan faafatan nukumegen devi den nefata fenla folala hindu eenage nefatun faafatan nukumegen devi den moonu donna hindu eenage moonum faafatan nukumegen devi ei eenage loluge esfiyatakke dashon faafatan nukumejjawmad daan dene den de donna hindu eenage de atum faafatan nukumegen devi ei eenage de atke niyafati takke dashon faafatan nukumejjawmad daan dene den boluka fen fohe hindu eenage bolum faafatan nukumegen devi ei eenage dekam fatun faafatan nukumejjawmad daan dene den de fatila donna hindu eenage de fatinan faafatan nukumegen devi ei eenage de faage niyafat takke dashon faafatan nukumejjawmad daan dene den eena hingafa dane miskitashe adi eenage namadu wahushi ituru echchakashe ebahi wuduge sababun eenage faafatage wani fohevi fe den namadun foheveka ituru faafen nonnane erun namadu wani eena thawab ituru gendane echchekam